Jimmy pachuaw chanela kan lo lom chewa tun tuma chuan USA a thil lo thleng tur Donald Trump te chung ko chan chin novel pahni na mana ta to an lo zia chan chin hilongai thang tuna hian Donald Trump hi US president somli pasarina ani meka internet a mi puiril ru ti phok lek le ti boi tu ber chu kumzabik som pakwana a American author hriat hlo lo tak pakhat hian novel pahni aziaka chung novela te chuan drama hi a Trump ni na atan a zone in White House a kirle tur thu alo soilok dai to ani ti in the sun chuan a tarlang American author Ingersoll Loku tazia heng le khabu te hi mitam zok chuan an theng hil tawng ma se tuna chuan drama White House a kirle takawangin social media hele khabu chung thu chanchin te hi a ron tar lang chuaka tin political lambuaina Trump chung ko inzom na le President Hnuhnungber ani don emni ti chu in hialna ti so sang tu ber ani ta a kum sang ka zariat somriat pariata azia Baron Trump Marvelous Underground Journey ti le kum sang ka zariat som ko paruka azia The Last President ti hi tuna US President le achung ko chanchin halo shil lok na le khabu ani thei angem novel pani Baron Trump Marvelous Underground Journey le The Last President a hian Baron Trump ti mingpu character pakhat alanga ani chu casual Trump a cheng ti in asoi a character chung kwa hi German thla anni ti in asoi bok in The Last President le kabua chuan in than pui boi thak tak aw mawangin New York khopuya boina achuaka Fifth Avenue a nok huai hot ani ti in asoi ani le kabua president chuan cabinet member a Pence ti mingpu aruat ti asoi telbok aziak tu hian Baron Trump chu thilchik mi chapo le ro pui tak ni tura khuarel ti in asoi le zel bokani heng novel te hian TikTok a boruak an siam masabera post pakhat tuna chuan mi makdodoi tam takin an en to a novela inziak le tuna Trump te ni phung in milna bak tak tak te chu atar lang ani ma se post a comment section a chuan user then khatten novel tele Donald Trump afa panau pangber baron le a president lai atanga thil thleng te hian inzom na maktak an nei arin thu a soi lain then khat chuan heng thil te hi thil thleng rual pal ve mai mai ti in an hnol sak thung novel pahni te awanga ngai ruat na theory hriat thiam har tak chu kum sang ka zariat somriat pariat ta ti chua Baron Trump Marvelous Underground Journey le kum sang ka zariat som ko paru ka ti chua The Last President te annia le kapu hian time travel te portal te le tuna khovel tak tak nena inzom na te hi akok zone dai ani ti in the sun chuan asoi TikTok a chuan conspiracy theory sang sang apianga TikTok video a phei chuan hemi chan chin hian view makta duai 5.9 chuang anei to ani tin hei hi thil thleng pal ani theilo ti le time travel hi alo om tak tak ani ti te in an comment hlom ani Trump nena inzom na heng time travel thu thang te hian a president lai khan ga event a hlo hle a theories then khat chuan heng novel te hi Trump pa thito John G. Trump scientist lar tak Nikola Tesla a paper te zirchiang tu nen an inzom tir ani energy le time chungchanga a thil siam chhuale theory thar ber ber te awanga ming thang tak Tesla hi heng rom man na siam na hian mi poimo tak ani ta a mi than khat chuan Trump hian apa u kaltangin hun kal to azin kong hriat na aro chun ni in an soi tuna chuan theory sang sanga hian Donald Trump le Melania te fapano pangber Baron Trump hi alang sar bera novela achang tu ber nen hian ming inang an nei ani Mysterious Underground Journey ti hian hriat na thup emo Baron malam hun le ni phung in thup a en tir thei angem internet a hian chu tiang chuan an ngei to ni na lang chiang hle then khat chuan le khabu pahni ziak tu hian zol nei hriat na anei ni in an soi lain then khat chuan Trump ngei po hi time traveler ani thu an soi thung the sun in atar landan chuan time traveler theory zok hi famta Trump patia John G. Trump nen a in tin zon hle a chan chu John G. Trump hi scientist lar tak ni in Nikola Tesla paper azir chiang thin ani Tesla chu Serbian American engineer ania inventor ani mai baka hun lo la om tur chungchanga research nei thin ani bok
heng theory te hian suang to na le ngai ruat na ati tam hle a ring hel tu te chuan shil lok thu ziak ni thei tur zonga rin na thu chu a hnol fit la thaka war taka thil ani na pia lam daya hil fiana ani ti in an hnol pum hlum mia thungani historian te chuan Ingersoll Lockwood an novel te hi shil lok na vision ni lovin an hun laia thil thleng ne na in mil thon thu phua chop mai ani ti in an soi the last president le khabua khan hun lo la om tura thil lo thleng tur mu lok na le shil lok na ni om tak tak ain zia ka dik tak chuan hei hi ngai ngam lo na thampo ani tin le khabua khan politics bon lam mi in thu nei na achanga tun ma la hriat ngai lovin ram a then ranga America financial collapse athenga Fifth Avenue a mi puilung oilo an phone khom muk muk bok ti na soi Fifth Avenue chu tuna Trump Tower din na hi ani hele khabu hian sum le pai lama tlak chet na te politics boy na te le mire thei hum phal du tu populist in thu nei na achan tak thu a soi lok te hian enge a ko tum ni ta ang apoi mo zok chu shil lok na novel hian America ram malam huna omzi ange anayang le khabua novel in zia ka hian politics pon lammi in president ni na alata ti news chuan check ang maya chakin ram asoi ging dor maya minute reilo te chungin mi pui an chi aya an pung khom ta chia maya ni ti thu a omani kum sang ni le som paruk election kha ngai to let wang wang chin tiang ani lo le January ni ruk po kha election a khan in ep nana sa tak omani kha novela hian New York ko pui chung mi ho sa tam na mun Fifth Avenue lampanin mi pui an tle dul dul ti ania he hmuna hian tuna Trump Tower a om ta chi reng ani elite 10 an bum nia in share in mi pui thin rim pung khom ta chu ho sakna le thu nei na chin che na mun pui lampan chuan an kal ta ani ti thu hi tun din hmuna atak rama thil thleng mek sarkar le mi pui in kara buaina ho sa le ra thei in thlauna om mek nen hian ain tin zonin ain mil hle a The Last President novela chuan he boina hi har sana lian taka achangta ani ni puilung oilo pung khom kong puya an phek boy mup mup chu poruk mon om tak om theinan police le sipai ten an beina sa hle a kalphung thar an phuta mi ho sa epin tharum tho hial an huama tin tuna US a thil thleng mek ho sa le ra thein kar khizau lutuk le mi pui than politics bon lam mi chuan mi van tlang te thei top choin lal shot mi nei nung ho ep tur thu atiam hi novel nen hian ain mil hle ani tuna chuan thil mak tak tak alo om tan ta a the last president ji ani ma khan aziak tu Ingersoll Lockwood ta chuan le khabudang panhi ati chuaka aristocrat no pang pakhat baron trama chanchin aziak tel bokani ma se makle zual chu novela character le tuna kan hriat Trump chung kwa te hi ain mil em ema le khabua chuan baron Trump hi no pang ho satak casual Trump anti huna cheng ani tin chu chu mit ko han san ok tur khopamak ani lo ilati mai thei ma se azin kong mak tak taka kai shoi zel tu mentor chu don ti ani chu tiang che chu tuna hian casual Trump cheng baron hian mentor pakhat don ti mingpu aneya chu mai ba ka the last president buak khan president cabinet secretary zinga pakhat ming chu Lafoy Pence ania tuna Trump cabinet secretary ming po hi Mike Pence ani vele ta che ani hei hi thil mak zinga chiar lo har tak ani tawang le khabu chuan thu nei na chan hlau mi ho sa chal lang tele in thak dang lam na du tu na thok pol in kar dai dan na khi thuk tak om atar langa president thar chu ding to ma se in dai dan na khi chu a thuk tial tial tho ani ti asoya chu tiang chu atak rama Truman president din hun achel nuwa tuna US din hun chu ani le ta che tho ani tin le khabua novela president hlak na chu kalphung sakli amai ani lova politics pia lam thlenga ke pen chin chiana lu ber ani thu nei na mai chau abe se lova mi hnuai hnung te ta na oka ani tel bok ani chu tiang che chu tuna Donald Trump kal dan hi ania politics mai ba ka thil sang sanga nga chop ania working class te choice na na be tu ber ani bok the last president novela thu pui lang sa ber pakhat chu president in thu nei na achan hnu loka sumlama tlak chena lo thleng tur kha ani novela hian politics pon lammi than ani vele mi ho sa ho an hlau thong ta hle a
stock market atlangiama sumdona an khara bank atlangiam tran bok ko thera boina na chatak achuaka engkim chu thunun thei lovin akal zel awangin an ho sakna hum him tumin an be ani president tharin minaran ho tran puya tumti an hriat rolin minei nung ho chuan an sum le thunei na in atok pha ve an hlawa stock market atangin an sum an la chuak ta veka chu chuan economic sa chiat na athena mir thei makta doi telin har sanna an toka na an chana in an chan tel zel bokani le khabua novelin financial collapse asoyang khan tuna us din hun po hi aniam zongin ain mung tan mek ni na lang in the last president ti ani angin tuna us president po hi us president Hnuhnungber ani to angem president Hnung ni ta se us hi atu chevek don tina em ni ole khati zong khani le photsela next video kain hule theu don nia kan channel subscribe lo kan la om ni chon khongai takin milo subscribe sak kan be se ya kan video te a thei phei chuan share like comment te milo ti sak zel du bok don nia in zawai in lal pan mal som vek che ro se kan lo me bye bye